Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ki kle nong sensar jong ka khat ars nong light kro CNRD block but ki kle nong sensar jong ka pun ursla CNRD block ki badan hapo ka joint action committee jong ka demanding committee kila laj ban ya kendo ya menteri rangba ka jelau Konrad Sangma but kila dawa bala dadai ba ka sarkar ka thmu ban penkha district thamma ye ka East Khasi Hills ka dei ban penthikna ba ka nongba jong ka ta ka district ka dei ban long ha light lengkot ne ha elaka light kro namar bakitei ki deki jaka ki balong pedeng ne ka benta ki artli ki block bat ki lapen paru bakitei ki artli ki elaka ki long ki bakloi ban a jaka ya ka sarkar ne ka benta ban tei ki jingdon kam jong ka district ka bathamai bat ki laong bakim persha ya ka jingdawa ka sora hanrei kiru ki don ya ka hok bandawa. To nakalian zonga sekretari zonga joint action committee jong klit nok sensar zonga kars nong like cross CRD block but kapan usla CRD block lawan kendu ya siam nakabenta banbu ya ka demand sumi habede ke jindawa ya ka district pertama ke bangi ka banai kerteng ka south east ka sil district ha ka headquarter zonga kan long hapo ka area zonga khat ars nong like cross CRD block increment ba ini ke jing dawa ke jung ina government kan simkhia ha bangila banyo kan district utmai ke jung trilang kat parang ba ke jung hi ba kerteng ngade banlong baik south east ka sil district nim persya ai ke jung diman district jong ka sora rei ke jung kwa ke jung hi kalong hi kerteng ngade banlong south east ka sil district ke kwatar kan long apa area jong ka khars no micro block nama kade ke jaka ke balong pedeng ya boro area ke bede po ke bentar wasiti jong ka east ka sil district kata kalau ke jingkwa ke jungi nak liang di clear nak sensar jong ke di tiar kali block ke jungi jungi ya ke area jong khat arsenal like block kalau ke area ke belong sentar di brok hi ngadu ka blok usla ke blok khat arsenal wat ke blok silaru kadi ke cekak belong sentar nak kata daun jet ke area kapakan ora ke pensuk pesannya kali kawan segi nong senang kata kadi ke jingkwa ke semua ketika jaka kalau tikna apa ba nakaliang ka dorbar senong hi kemat iklo ban as pa government nawar bantei kino ke jing kam jak office kami yang sepednya anu sebisarnya kai badeng ide bale nakaliang government kena nakaliang jogi ki krina sensar jong kini di apli ki blok ka light krok ka arsenal blok ka penusla si ada di blok ke nilai long ka joint action committee buat kita ke joint action committee jongi kolong bandawa yang serta yang kata ka district pertamai kolong serta kan penkha buat ni hakane memerendam jongi biyen saya kan remba ngim persya ya kajing ai district jongka sarkar henry ke bangi ngi kwa kolong ba lada kas sarkar ka penkha ya ka district tamai la kolong kai kerteng hakan kuno kerteng south east Khasi Hills district ne hakan kuno kerteng tang ba ka jingdawa jungi kalong ba kata ka headquarter kan dei banlong ha ka jaka breng kabala ban pensuk lang ya gibreu pada kathan perusla ane gibreu pada kathan kan arsenal gibreu ki bathan nakithan sora kata ka dei jingdawa de hakan ni merendom jungi ni klamnya kan ni ya ka sora Henry terpat ika sorak ya sokar ba kan pe benia ba kajing penkha ya ka district kalong ba ni kwa ba ka headquarter ada ka penkha ya ka district ke headquarter joka ka de benlong ha kita ka ki belong pedeng ba ha kajing pe ke jongi ki ka belong pedeng lang ya borok klem da kwan mentoi tang ya ka desimet nek ba yang lang ya borok kata kajing kwa kajing ke belong justify kalong ba kejaka ke bangi pek kalong haki di area jong ka mau jerong like kro like kot kini kejaka di belong pedeng ya para namarkan pensuk ke kibreu ku jongi kata kadai ka kajing ka kemerendom ke bangi ni ai bat lada ka sarkar kamla ban wanra ya ka headquarter ka kejaka di belong pedeng ni ngim kra ya ka di district kamai ni kwa bangin penne haka di district ke pari ke district kata kalong
kajing lawan nak lang jadi klik nong sensar.